Kita bang MetaMask update jo bolo MetaMask online plus to ice transfer no mai lai gas fee BNB gas fee ngai te ten BNB gas fee chu bitiam ni ki chok te te ngai we bit get exchange Binance ka point na de na wa ni ki chok theu ichi a transfer di dan hin exchange apana chu hi la chun ice chu gas fee ka hin hi wanga hardware let hong hi pha la chun BNB chi nào mày ya chu gas fee ngai te te cha chu toy loi pa hi amai MetaMask sa akoi ya chu BNB ka cho hona BNB chicken ka cho ka thot so na awana man chi BNB gas fee an manding online plus online plus account ma chu ice and transfer ding December 17 ni le token swap abol theina dinga ta hi update hin update chu an bol lai ta chu wale na chun ta wa pu tu chun ice open network all pa chu na chi pa chu me ta ta chu BSC khu select ta BSC unselect nei azi chu achin chu BSC hi achu aban le receipt chu me an lang address copy ta BSC first pa select kita copy address bol lang MetaMask agalu no ai chu ne asset no na ne asset no ban le ne address hoi ka sial di bol chu kan upload phal le sial ngai chu tu lai sei thei lo pi chu sen na khun lu ai sa lu to ong ai sa hin lu ta tu chun max chu bol ta confirm continue cha chun enter address me ta page bol ta ya pen chu review kiti bet ta anoi langa chu nga ta confirm ba ta ta sa pending na ta ya ka lai ta hin confirm kiti tan tu chun online plus agalut na xx bol do jing ta aban le back in lang refresh ti chung refresh ta to hi chi ice open network ul kiti ba khu ice si chu chi tan gas fee BNB chui mang ta win swap khu me la chun swap khu me trita that 17 ile kan sai pi di swap that 17 ile hi thai pan di hiana chinile khun achung ice open network iona ko set do de hi chan choi te guys ha pun video no ve ho chun na het jeng do he tu chun na